Au leo tonu mai ia sui o Lakapi Samoa il tano Talanoaga pe ona uta ua le taimu solo il tao nei. Ia o le fionga i le presidente le tofa po le fetalainga ia na mula ulu pali i sa miliota ia me se foi ia le pule o le Lakapi Samoa. Ia le fionga ia se umanu tackles na anchau ia mo le Talanoaga le nei tai au. Talawatu na mula ulu la fionga le presidente me se foi la fionga le ofisili le tatu Lakapi Samoa malo se fo manuia. Ia. Taia manuia i le lofa marenga leo ni tatu ta mamai lang. Eo ina lolo wale tau ia o ia lava forina. Alofa le tu ia ti tatu. Patalo fa i lau. Te laina so alu. Toronga taua ia. Ai me se fo i le fafo anga se tatu atunu o hapena ona maua mai ne fasala ngone taia. Ia malo. Malo se fo manuia a seu. Ya, se fo manuia i le fafo anga se tatu atunu mo mai ne fasala ngwa. Ya, ta manuia, talainga soalo. Ya, malo. So fo manuia. Malo fo lau manuia. O manatu e maua le avanoa tau te whaasoa i nei tau, le whaafonga mai mo mai lo tātou tunu i Samoa nei ma Samoa e tunu mau. Tulanga le whapuiponga fo i le automa la Australia le ua saini nei po le partnership fo i le na asunga fua le na wao mai nestasi o vai ngā tupe sosoani i tātou Lakapi Samoa whaina lua sau noe whaapula atili le whaina paanga. Ia saus taimi o na sau noe le fionga le ripule. Tātou Lakapi Samoa mo le fwha malo le fionga ia siuman. Le fwha tula i mai le foi ia le whai unga le tātou kumit whaatonu. Ia wafo le whaawino ngā luenga le tātou Lakapi le ne tau sanga ia tui luma. Ia le tulanga le sa iai le whamai moe lea. Ia o soswani lava Australia sa tui na mai e anga ia tui le tātou Lakapi lea o teine. Tamai tai. Ma tua fo io le teimine nei le World Rapi. Po le whaarapitonga Lakapi e laulangi. Ua ave lava latu whaamamafa anga ia tuvaanga le whaatawa ina o Lakapi e tamai tai. Ia ele nā malaina o Lakapi e tamai tai e full concept lea. E tonu sa tātou atunu. E na whawhinga tāwhu ia ana whaawhiofi mai. Aora mato mai tau ia i le crow. O le Lakapi e laulangi. We have no option but the Tawanta to promote ia Lakapi tamai tai. Ia mai te mini ia whaftai lava fo ia ila tu o lo tautuaina le Lakapi tamai tai. Ia me se tatu Lakapi. Ia o lea ua mata ona a ngai luma le tatu Lakapi tamai tai. Wa o le mafu anga fo ina ua mawhai ei ona tuina mai le tau au Australia. Ona o mai tau mai o le anga ia luma le Lakapi tamai tai. O le whana le anga i tonu le tatu te to fitu. Mansina. O le mātou o tātou nunga, o le taito fitu lau. Pe na mai tawina fo i ali. O le taleni lava o le tono se o tātou atunu. Local talents. Ia pe o wha moi fo i na o lo iai le vai mama o le tātou komiti whaatonu, ia me se le Lakapi Samoa. Ia whape na o na ati na e taleni, local talents. Ai me se tātou au i e lua, au leo taito fitu o tama. Ia mata te fitu tene ia fafta ia malo Australia te le nei so soani tu na mai le foi matu ta ta aro ta tu mo foi ta tunga ben ai mai tau mai foi ia tangata mai fafo ia mai se foi la partners ia pe Australia ni sila mai sia tunu ia le la wa tu mai tau au la te lo ele nit ia tina el ta tu local talents ia le la ma foi on tu na mai le so soani le if I within 3 years or 4 years e nga tonu ana le nga tu pele ana ia tu tau fainga o le taito fitu a tamaita se fia temi nei o nga ia tu tatu au i tonu Africa Cape Town a wale challenge series o nga e foi ma awatama pe tau faile no al tatu awatama na ia tu no HSBC series ona le sa tatu pa o mai ia fa pena foi la tamaita so o soani nei whaftai maro Australia. Le vau se lau afe tala Australia. Ia nai a whaaliu Samoa e tasi tesi barwha. Miliona Samoa tala. Ia o le tūlanga whaso soina ia o lo ia ili tātou o fia tonu le awhionga li pule e me se fo ili tātou komiti whatonu. A wale aloketi nā tō mea ia. Ma tō fui o whansine e mai. E a mai tu tonu papokala me matou whangaina. Ia e te tauna akanta po mai tua. O la e fo e se akibe Australia whanga o tuperi. Ia atu male a ngai tonu.
Ma fuanga foi na le e ma fuai ona a mai so swani nei. Ona lo mai tau mai lato. Ono le lava le managing o tatu funds. Ele nga kai funds e mai le World Rap. Ya o funds e mai partners up in Australia. Ya au tu be fo yo o fanga yo yel tatu yun. E mai se tatu mato fo tatu Lakapi. E mo ia o tu pe mai le World Rap. Ele te na lava fai ai. E te le tatu au. E te le mai se tatu high performance team. Pe o le 15 or the 7s or the 20. They're way ma awatain. E na te tino sulima. Na te no te to fitu na si la fia le lo te penalta to awatain sulima mo le stemi mo mo. Le ata alo li po la langia la fa e Britania. So lo anga e lunga na luenga. Lo winga na o tala o lo o fa pena ona tu ina mai nefso swani. Ona lo mai ta mo o le fa anga yo inga. Mai sale fo le covenants. Good covenants comes with transparency and accountability. Pe o mafuanga na iba mai to mai to accounts but the financials ya penalio na mai me so swan ya fafta il ma Australia e tu ilal o le suta vai nga taua e fai lo foi ma tu o le te telefono le we ne la pila lang o le tamaro Australia le sa fai paro tata we nei ya le sa fai i Britania le sa a we tu ilta tu Lakapi Samoa ta o tu paro tana ma tu le te mo sa ta aveta tu paro tata malo le o pio pomont Britania ya ale paro tata le fai taro nei le sa ave lo tata lango il tamalo le o Robinson le Australia le ia masalo vai foi Australia ia vai le titile mea ele titile achievement the first time ever war to lai mai se Australia let alone somebody from the south ele tu langa le telefono masalo ia masalo você lá to mai tau o le na lango Samoa ia tu le lato suidia ia wala mantua e mo ia o le position o le chairman of World Rap o le Lakapi ya langa behind foi malo a tu nu e tu langa na ile lango ina o sui nei ia le ana sala sui fianga foi na malo Australia vai ma yo le sa tu lango te ia ma a tu ne awala mai foi ni so swana ia ma le mai tau mai lava o lo anga i lunga tam foi ngata marole no ko le kale ia o le tela sa po ina wa apena ona marole parota ia esa o sunga ya which sabias o presidente na Oceania ya ma lesa o awaya twai avela datu lang o le ilo represent not franca le ale Wallabies ma le Wallabies sai ai ya o capitani foi el Wallabies sai ai ya o le voleva foi na ta la pile uso ya sai tonu foi le pora le esco le World Rap el council ya le la wo se mai lunga le tai mo tu lai mai se si ma ya ta toi e le usenia wal tele o tau sanga pe o fafo i Britania le tele ma Europa man ma lo le chairman le World Rugby sa le o le tawanga sa fai le va o le Australia ia ma le North le sa represent mai penasi le flanka le Farani le Suilia mai Farani yo numero no ia mai fon ta si el paro ta sa malo ia e le sunga ia lo lima lo fitu le vote sai no inga va pe 50 da vote e non è tutto sai ma tu la e vote le chia le fai no sei e non io no le lo po femme no inga il palo ta no inga ta what vote sa ta vote very important so il tulanga na io voglio foi si po kalame o mato ngalu e le fono le sa foi tero nei pe e sa mato nga ai e io no mai foi ni so so nel malo Australia wa mai ona tunatu la tu so so ni la kapiliki da te milani o lo putu keda le maku high performance case ele ngata ile ya tonga ai masala tunu nei tonga fitim Samoa na vala ulia kapito mai ama to fono le sa fai pe filmasina tia tunei le ina talia le sa mato ya le ai le atana fono le alcanzo ya tale alisi atana e le atana le fono le sa fai pe o le nga au tu ale o le fono le that's the one ia fatara noa tonga fitim Samoa ele invitinga isi atu no Pacifica nga tonga fitim Samoa ma ora to te tai ina ia tu fatasi le proposal ya a Samoa tonga fiti ai a wala tu la le Lakapi Australia Rugby Australia o le merito o le high performance case ma e tele se tai meta penai o le ala wata to ye tono o subcommittee there e watu foi la sta sanga maro Australia o le mai Australia
ia a mai tau tausanga le wa mana mai tausanga liki a mai se tausanga Lakapi e fa awara tu la le malo i le World Rugby Samoa tonga fiti ma le World Rugby le nga do komiti le ai awara tu la Rugby Australia e ave tono la to fainga malo no ringa le fa mai e ma fainga tau tausanga mai ia ale o se fa te inga o tu peresa ave le liki po se me o le 11 miliona e ono fa pena o se so swani a mai Lakapi a le e mana le malo Australia ia mai ia tunu ia tot Samoa tonga mfiti o le lafta matare tina na samato o wai male sui pare mi ofiti ia unfortunately sa in my for ia ia o temina o tai te wala ti for time ia le na sa le ia no for le sui sa tu mate malanga male fio le minstao tupe ia ai ono o tutongi fo i turanga ia le na le awai a le la o mai fo na filo ai ia le ile malanga le sa tore nei ale Australia le fio fo mal tato faina malo ia paula le tulanga le lo fama famele la fio de mate pare mia mal tato malo make sure o ani ta sanga fai sa se fan atina il local talent le local sports ia atina il local talent le i tonu la mo samo i fa tai fo il malo tulanga le lo lango mai lava mai vai mo ia i ngal Lakapi ia ai tau na va lua malo yes that's how so swani mai malo Australia wa le tasanga le liki mo ia sa fai liki sa wala fo il fainga malo a paponikini le na ma fai ona nga ia tele tu so swani le nga i vanga ya yo sina fa mam na mana o tele ya tina ero te pena o ia fo ita sanga lo tu ina tu ba ole pita Australia mo tu ole lo olo fitu le la fai le World Cup i tono Australia 2007 e la le pitna Australia o lo ia le la allocations e fe so swan ya Samoa tonga mafiti po ia awore oceane qualify ana ton e mai le so e le ka o le si fund o fund na ya e tonua pe e qualify ta tu au ta sanga ni very important ta wa ta sanga ni o le la fa ia ta longa i ta sanga si mai fo sa no le sunga le polisi le vanga aka ata tu qualify la ia o le fana le nga la le pita Australia e ta tu ta sanga e a walta penanga ta tu au anga ia tu ka so e fa ta ia ma ro Australia te le la tu so ni man la tu vai ma mau o le la tu fu fam talanga ia nga isawa ia pa wale le sa male lu fa lo ignora me o afan se mai ia fa pena ona fa ngaina a wale atina ina o awi a tonga fitim Samoa ai mai se tu langa le o le tatu local talents anga ia tu le i ta ronga ia fa mama fa va malo o lo awai ia au te le lola alo fa tai tele lo fio mal presidente o Lakapi Samoa le wa fa manino nei vai ngolo no winga a fu ia ele ia lo fu tato palota ia Australia la o fio ngal official le wa alu tato palota ile te telefono ia le wa mai le nga tupele na mai taro nei valo se la a fe Australia a sa no fa pula tili la o fio ngal le official le wa tu la mai fo nei te mi fa mole se van ia malo fa stai ia viere ri ono to finga stai fo ile fio pistene male komit fa fo no le fa to ina fo io le vai tai tu la pisa mol ne vai tau ia fa malo fu le fio pistene mole casting o trato palota ia ta wala le foto anga le fio te telefono mal komit fa fo ia o le vai nga ta wole le anga ile fa to sanga luma ia le wa matona tala mai fa muli anga trato palota le wata wa mai le valsela wa fe Australia fato sanga o le fofanga Australia le seleni la ya mai ane le fato sanga wa qualify tato o tomaita as a core team tono six top 12 top 12 mana ya o lima to sanga tato fai le fato asa le challenge ya o le tonu malal so sonina e tau ilo mal taimi o leanga i tatou au tono o Cape Town e whasauni mo sa rio se la tova noa e sa whangato i nunga le tatou sivis te le nei se soni ua maua si tatou tino ia e le mawhaun tatou maua pa pele o le leile whasosoina o se le ni ma tupe maua le tatou
ui lava na uti whaasol telo taim ala sila mai ia malo tele ia malfon whaatonu fo talong Lakapi lau lang o lea watu tatou li poti o tupe mal whaasosoin o lo le lei ilo i se fale ton mal mafuangana le tala mai lava no whaamianga nei e fo tau le whionga pestene nisi o fufuanga ilum e whaisin te leo se leni o lo o Talanoaga ia manuia i se tatou tunu ia ma fual manuia o le lei o le whaasosoina ma le whainga o me tō tino le tatou i Lakapi o e te mine malo whaatai tele lau whionga leo whitasili o leo te tau mana tua na mula ulu le lau whionga le Palestine le tatou pālota mo mua foi le nga ave ia Pio Pullman foi leo Engelani leo tau mana tua na iai foi le mele lei na au mai el vaenga le na i le vaenga foi le leo le eligibility rules lena te tala mai iai mo tatou ai pe o tatou ai wha mo mo i el pālota le ala wa mata na hata mai le pālota le tāua le tatou pālota na ave Australia au le manei o le avenga le tatou pālota Australia e lata mai Australia na iai se amanoa tō musumusu ai a Australia i se amanoa e kau ki ka alo ai ma le wala pisi ngei lau whangua o Samoa se kaimi laka mai o le maria ia e le whapea e tasi se vai asu sa ta pena campaign yes a tua tau sanga o mata noa e me se foi le whionga te telefon ia ma le vaenga ia a New Zealand Australia Afrika funny thing foi le ona sa tu fatasi al south ia peira Australia New Zealand ia matunu ia Pacific ia pe o iaila matunu i lunga le nof nga mai lalo lango south wa ana leo mai vanga nei lalo wa o le mele na motinua ele i South Africa le mo Africa o le Southern Hemisphere ana o Africa i luna forani ana la to foi o la to foi position o le parota foi le sa o fatino i tono o Ireland ele fa pe se mena faia na soara o pule le lei matou matou strategy e me se foi la firma te telefone ia le ana no luna va no alwa fatino tulanga na e pe la le ringa la ofisa ta ua ia tulanga le sa ave tatu palota ia na Australia Bio Pomont mo le na fua mai eligibility rule ia mai telefone si so swang sa ngai mai ia tatu are tau sanga le nei le na ave ia Australia o New Zealand foi lá sa ta no New Zealand sa ta sanga foi ia le tatu Lakapi o le ase no mo le Blacks o le tala New Zealand ia o tumu la to sketch a tonu pa le ele mo tatu talo me Mario Blacks before the le foi le World Cup so le o Talanoaga ne lo fa o terminate o le situlanga sa tala no Australia o ele va no ai ono o fia tu ese tatu au le la to competition le fai to no Australia so ono la tele tatu Samoa ai por manuma wale sa o foi fit ma tu le pa foi na le na le trua sa ele tatu au sa ali to no competition na Australia fa wa ya fu ma ya le na sa wa ya matina ele trua unfortunately temine ya o la wai o tatu matonga bi o ele moana le lo anga e tamin ele o foi na ma o yo foi na ya o le anga i lunga tu la pena ya o Talanoaga mana lo fa o temine ya sa e fo tu langa ia i Talanoaga Australia ya sa lo i lunga la lo tu langa na a le memo sinoa wa tatu felata i ma Australia ono le tatu fa mo pa we nei le o tatu ai ia lo timo moni wa so swani Australia na mo lo le pa ota eles so swani sa mo foi talo nei sa si mo tan no mai ele polisi ia le foi o lo ela i so swani i mele ia lo ia pe no tan no e ele high performance case e ele legacy program ia o me mo na e lo anga ia o tal sanga mani e ma tu te ngalo do foi New Zealand ma tu te ngalo mo tonga mo fiti ia wala ngai tonta tu go fatas ia watu langa le e fai ona qualify i funding ni so the future looks bright o se fa punga fa Britannia na e mana ia tu langa le we progress tatu Lakapi e mai sei opportunities e mai ai so swani mai malo mai fa wada mo nia ia e util tatu selen al termine le move Lakapi we need money to run and Lakapi e fa pena ona nga e lunga le atina e tatu ele na tai iari ia e tatu ai yo to mai ta lo all fitu le World Cup i Australia lo all iva fai le World Cup atene i tono Australia o le tala foi la le fa il termine
or the host to Australia. And more Australia host, but it's also a Southern Hemisphere host. It's also an Oceania countries host. Rona winga, man Usila, man Samoa, man Tonga Fit. So the unity now was put together in Burma to Fontanga Safa Perth last month in Epapena and Matunga Lufatas. Make the 2027 the best Rugby World Cup ever. All right. I see that to come for qualify more. Malo, fate oi si so soni na mai Australia ese mai vansela wa fele fa ma seu. E wo sa fam tu me fu so ni tato mo sa mo to fitu. Yeah. Yo tato under 24. Yeah. Sa me foi disi lu se la wa fe Australia. So ele fu nga pa nga nei ma Australia. Yeah. O le ana nga le me Australia ya tato. Ia o vai o mai fo yo la tu tau finga ina ia se e mai fo i to finga telole ole fo fa tono ta la kapia la la ia time nei ia o le pena ta o le finga president ia ole mana ia so soni an Australia e ta o fia ia lo mfana o o to malanga i fafo Yeah. wa pe o la nga atoana pe o le fufu e fatino fu stato au le suplakpi e moni o le mona Yeah. ya al mona a tonga ma Samoa a le vai ma o io fu fonga i pen fala lo to le fion president ia o mane le si do el toldo sa o ye se aula va Samoa is tono Samoa ia le foi la o si fiele wa matele so fu a momole ta penanga o penina o penina le au mai ta tu fata sei matonga ia le nganga i o le Australia ia uma vez mer penina e ta pena o au Samoa pena fa la wali Malo. Fa'atai taru talanoa ia i uputu sa sa'o ala o whionga presidente ma la o whionga o Sicily wa e whai foi ma le alofa i la o tau ngā ruenga wa e le whai ngō fie a o le mai tau atu i ai so se taimia e ini fiso soani wa pe o vai fiso soani le na mai nei Australia ai ala whonga i runga o social media tu lo wa o tau pa ia mo tau malu ma le upu a lea o ai foi la atu moilanga tanga i nā tupe o e tau nua tu nei o Sicily no fora o Sicily o Lakapi Samoa seu e fia se tupe a toa lava i mana o mia e le Lakapi Samoa ia wa le foi tate malama tai ale ia na e tali e fia se tupe a toa i mana o mia le Lakapi Samoa ona run nai le Lakapi i le tausanga a toa tas ia baftai a soalo o le tupe a toa i e fa tupe o mai mana o Lakapi Samoa o su 5 miliona i le tausanga tas i le tausanga ona o le mansa moa ia o mansa moa ia na ia ta penanga i tia fa miliona e wat ia fa tu penga o mo tongio tamta alo ma o mo mia es fu 5 miliona se le ni le tile e sai ia o le o mautu mai ale se le ni fa miliona le al fon fatto no talon ala pirla la o le isila iva miliona o me patino na le ofisili ma le palpula e sa ili ya elena tia fo tulanga ile to nga o fo business tonu se status no tulanga fo tontale tama ainga lo e termine ya o lo yetso soni al malo ta wala mal sifa e mo mai fo ilisi 2 miliona ya no munga la ko kilo peto e fitu miliona le nga lo e office ta sa ili ya wala va ia fa mnianga mo ia saili nei saili atu e fia lalang na ia mafai ona fatino nai ia e sa le lava sa noanga ia le mai tau lungo penga tfailang ia nga yo o constructive criticisms le upu funga le palangie pa la e fautu le al mele o le toina la fonga le tu la foi fa pe hoi foi amanu ia na selen e pe ia le tato Lakapi Samoa tato whainga malo e le mawhai o na wha matu mai ni wha mnianga mea tunu mau pe wha peo wha le tonu le wha so soino le selen te le tata o lo tau maa mai ma wha pe mai o lo wha le tonu ai sisira toan a se ei me lo Samoa lo afisu valu il fon wha tonu o Lakapi e le ito ave se itua la tu maua ia wa ia tunu o toi o mai fafo ai sea maua ia fa maunga fa mau ni su nga tu la fon fa nga seselen Apua out mana wo rock fiti le to fa ul fale tu nek ona ul fale tonu ul fa so soino selen e alta tu Lakapi Samoa
ia mele fa malo le fiona pestene mal te telefono ia mal tato va te ingo lapi ono lo tutele ai o lo fa yella fonga fo le o lo fa ngas sele ya sisila i o lo manino ata tu tala tupi to sang uma o lo su e tato tu si to sang uma ma o lo fia fo i o tele o tato pa ile le ona fa so ino sele ia o le lava pa wana tulanga le ai o le lava sele le ma fo i ona fa matuni so po kala me le fina fai ave fa mo i si po kala me o lo ye temni ai no tanto lunga ile na o tolu la kapile nga fa mal fa fitau le lavo sele te lo fo e fa pena un mal te lo tai ta longa ese o pe o le proprio male le strako ai o le sele o fo ile liki mai si foi ta long ia pe e sulu malava ile business community ia sa le so alo ia fica ia tasial que quere fusuma ia tau fu merta tu fa nga malo a fa pe o le masi uma aua i talonga ese no winga uma tato fa nga malo talo ia o fai business o le sifa ia o Federal Pacific o companiana le tele na nga ia ona mana o miel selen ia ma tulanga fo le wini talonga ni vai tau ia ele to tau mo fi monira ma to tau talo na fatino mo tele fo i vai nga mo mia tapinai ia mana mia ia la selen ia mana mia fo tatu to anga sa ili ia seleni mai tunu mau ai amu ia fo o to te ta alo e talonga uman Samoa ia wanga ka fai inga kuwa ia o ko mas sara ka lo man Samoa kama wa asa kuwa ia o ko masalo ka ko ke foi se board members of king ro pe kuwa ia al nga fam ia o ko fai inga lo man Samoa fully mo porque ko fiku ia kuwa ia o ko le po ai ma lo rong sai lo fio ngai police king e fai tio fo ia le tino ia au te lo e ta u fo i to o mai Talanoaga fa malama aua ia tatunga malama le tino ia malama foi se matau ole mera we so noi soalo ia matou ia le so fa le port ia wa foi si le voto sanga sa tu mai lava tu langa te malanga ma administrator ia sa wa foi le tusi le o president ole au le man Samoa e mo ia ia matou mai tau talonga ma au le man Samoa ole au e fa mo ele atunu ole awe te pa ele atunu ole lato it's a people's team so mato ia ia mai feitiona o ni mato vitai o me ia fa nga ole tali o tala le feito no port mato mal pulenga foi ole tali ia me nei o results ole tali ia me nei da tali ia fa pena ona ma popo malele nga ilu mo lato pi wa ele me foi na misina me era o feitio but a mai foi tuanga pena so not policy constructive criticism foi tuanga me feitio nga bara ele sawa to foi mato fa tu no nga renga ai nga la feitio nga mo tu ala loia nga mai fa welta tu bara tu up ele se au telefono ma se presidente mai la to lo running la Lakapi ora winga la utala a fa pela mai fa tiona e pa ma to e fa nga fa tuanga fo e fa wa ma tala na le fai ai ro ta tala fa to la Lakapi o fo i vai o mele mai to watu o le telo fa tiona ni e pe ya mai fo i so o tama sa ta ale to no tato au matu na pena e ma to watala o mai to o le men tu pule for example le temi foi le sa tu pu ai a vecinga ia sa fai lu otestas ia sa telefone fai tioli ia o mai no la le la il dottor le urina le vuoi tutto non ne la non Samoa la le vuoi tu si pisi vai mohoni vai senza vai cane o tangato mana samato fai o la to foi na encouragement temi o manager o atu fai le yun o fai do courses coaching no atu le fai le yun o fianga na voi le vuoi mai o mara urina ole ala ia te minya ma tu ta sua hon la let's go vai let's go mai o le ai na ia ole ala tu mai ala tu vai ele fingo fie ele fingo tia e fingo fie le tu mai fa foma ma ta vai mai mai tu ai mai tu e o foi la uli ele feito mai fa ole ma tu tala e ta tala leva no ole tangata sua sa ma tu asili ona
ona criticize singa le uni te mile o mal do testas o sunga ya mas ya sa ora mas se tonu va ile ai va pera ma do a pela o se pode e to masui ele te consider ale ona sa wa mas sa tu tonga tonga ale vele a nga alta tu mas ele na ye ele man ele unfortunately mero tu pe talo foi de so ya manuia por lá tu lang o ya na ke so ya ale winga la talo o mai do tonu o ai la toro foi ti o mai tonu o le tatu vai fo tel o ma to foi e ninga li ma tu te malui ia Samoa mana tapo ma tu te fai te fo na no le tunu ma mal o le tunu foi ya ona fa maria le tunu ia ele mamala ya ma tu langa na matele fi maria ma te fi manuia so o ama tu tong fai no foi tonu le uni o ne presidente ma te fono ia fai male fai te ia fai male sa fa pena ona le ia manuia tatu awala mane ona fa manuia eu sa tonu te pena o vai atu the future looks bright anga ilu o te roa tu New Zealand taruai ma Talanoaga ma le se wo i New Zealand fa mai o ia la fia apalai mai le tofinga le o le manager ia o le man Samoa o fa kulo ia e so credit card fa mai ya e so credit card fa mai la winga lo kan pe e so credit card la mala kupe la account fa mai ala ma wa ringa fsini fa ko i loka ngakala e o manager man Samoa e alu fa ngala ko kupe fa ngala ko credit card e pay e mai overseas ai fa ko a pay muri e Lakapi Samoa e o marketing o ke ronga mo ule sa kala e kala foi le fa ko foi ngai vai vai los kama so sa ola fa ko nga e o ngai kama e fa ya au coaches e se kai mi ero wa ia wa o mele ngai ka fa ka o ngi se mango ka fa so ia e ko manga i kama e kupe ka fa so ai uma ko fa paling ya e ba mi e la ka sa e manga malama i vai ia se o le so ia e maltata foi la volon sa io e le vai ka vai fa ngo au kala punga e fa pena e o ngai coaches manga i kama e fa au kala e fa e la ko kupe e ia le suanga foi le fa e e toi a mata role le uni Lakapi ka fa longo ku pulengo au sole se la kai kasi foi me le sa sa le ya wai e le nei va fini o le foi la alu tupe a wai le e le fa pe a isi ka fa pe foi nga ke le au e la ko kampangi sports e le fa pe o lava se le ni nai fa tupe mai le ye tapinanga va status ia melana e toi alo loa e toi o to tango ato fa yao toi mai fa so mena le fo ngale fa pe le na e fai au mai ai lalo il ka ko e te o mai lunga i e mama lama le tau e si la foi la ye fia man sa mol o fa ya o ngai i Lakapi tonu samo o tali na sil ai o kilongi ko lai kia a te talo foi e la tona la ina toninga tatu au so mai foi tatu Lakapi e mana ia le tatu mai fai tatu i loai ele fai ngo fi ma ele o mai foi e tele lo ina le tu langa pe ona ia o te to mana tu tan ne se man te vou la tatu te tona le Lakapi o demio o si ora le starenga ya tuirangi le sei pele e pe ora mat tu na sa fel Lakapi ta si na te mari o ke rola mal lama le e wa sa ui mai o le va foi into tu so le Lakapi o le sungare ya fare ma vai na titi o la ringa sa ma tu foi au mai vai kemia o le matu aula vai te mutu ata pena matu anta 21 o le maku kem sa fai o momo ile hola ka holito foi momo e la tua tamata alo mana fala mana lum e ele to tu por mena timine o tangi mai ata mata alo foi a fio lota era baki momo baki momo era uma stage e fola mena eu la uria ala 40 liva o visa Trevorines o to te Timoteo yo su te lo ta mafana una timina ole high performance ala HPU sa matu ngal luim afai on eu camp ngai fai e la tu tata maranga fala maranga lu e na ni af ya ai otu na ainga se tu matu pa pesa ese tu pesa fatino ya eta sile pa papel eta ele e ma ti algo e matu ya dai e mera na e termine fude da ta vai ta meti vai ya o piu ya rang suilo rang bo sa technology
But that's how we started. Yeah. Eu fui al termine la wa manual tatu hotel mal tatu fale na wa camp ya. Ya da boy na moenga na fa malu. Hotel le swinga wo ya. Ya bo faile mu kuka le tatu ni Lakapi. Po kuka ya me ai. Ya wa termine sa se fe sa fa ta mo fo le ya wo pe le ba ai tulang fa pena. Ina ia tang fa ya improve tulang le. Maria, malo fa tai. Taro fo i mai se manu e ni ta longa man ka mo e fai nei tu sa. A o fe fai ai. Ya, aftai, ya ono tulanga e. Tolu talonga le tau te fufu tau tali malo e. Okay. Ya, test. Talonga le matonga le asosuta si yulai. Ya, matalonga moskotilani. Oh, palanga meskotilani. Palanga meskotilani. Wow. Ya, te roa, ya. Oi, mo le talonga. Matalonga fiti. Fiti. Fai le sorimo se tema. Okay. Talonga la na le Olipol Pacific, Pacific Nations. Tau ta'alu mo matonga i oitonga. Tau mai ta'alu ma fiti nei. Ia al tem nei. Ia o le wa longo ina le komiti whafoe ma le tātou Lakapi fo. Ia wa tapunia tātou pipaka. Whape sa whatino le suso e ngā saina ia maua i lo te sefe ia le whanautamata. O le ala i fufanga o statement o sanga nei o le atu o i lalo. Ok, wa whikau i fo i aso. O le waila e sisila le komiti whafoe i le toe sairi se sino whanga whatinoi. Ia o tātou no whanga i tona i mato le au titilo e tāpena i. Ia o le fuku mai antu natu le whalau i loa i le tātou whono whatono talonga Lakapi lalak. Ia maolo o i le nganga au iai. Ia la tu titilo e whaisi umil taimi fo i tāpena. Tātou malai tāpena ai. Ia o taimi nei la, ia o le tau titilo alo Australia. Ia po o New Zealand e ono whaatinoi ia tātou talonga ono o le vave. O le momia o le sereni e tāpena ai. O le alai tau whamautu masalo polisi lo vers. Ia o whalau lo atu ia le no whanga e whaatinoi tātou talonga ia matonga, maskotilani. Ia wape matalonga fiti o fiti o talonga o Pacific Nations o tami usanga ale World Rugby. E pule ala lato o fele membento e so tu na i talonga ia. Tātou sanga tāua nei mon Samoa. No tau sanga nei o lo saidi ai se tātou apano e lipo lo langi lo fitu. E tau alan tātou manuia ni tau sanga. Ia vave sau whangai mo lipo lo langi. Malo, whaptai leo whamanino ia vaenga. O a whea o na whiwhiri e tātou whai haongan man Samoa se fulima. Ia o te nei o le tapuni le so ia. Ia no. Ia talo toi fo i se tātou tunu ia. Tam whanau Samoa lo i tu e fia lo lang. O lo wanoa nei te tustau sanga mai e le whai o ngaulo le. O le a tātou man Samoa. Ia mai e tāpena mai e mautino la ini au tu spasi. A vaenga whapena e te wsasoni ai. Ia tau whaata fo le. O tātou wanoa pe ia o le whiwhiringa o si o wal malo. Ma vaenga whapena. E au titilo i anga wa. Ia mau titilo po le ale umi fo e tau tuai tono le namtanga lue. Ia mai o no sa whanga ai. Ia e le o se au fo e whapeo la te tāpate se mea. Ia e palai mai. Ia lai le mole o le wanoa whapeo sol. Ua whiu e kusikar sanga. Kamalo so bang. Kamalo so bang. Paku kusia pa. Kau ki kilo nge. La kapa keifa. Se famul lo se kanga pa kel mele. Mia kuspas. E mga mia kuspas. Malisi mia. Ia involve le Lakapi. O kele anga la kolo i fafu. O lo fasea mal ka ko Lakapi. Ai sa mele pikia ia. Ia ka va kunga. Ele o lai ma se Lakapi o involve. Se au se tasi o lo fai. Fa fela ulo ke fika sanga me o le bango fasala o Lakapi. Te eli ele ma ko bango le media. Media melsa. Ya wa fe kai le ya ia. Fasala ba ko coach. Sa nga na nga. Wa le pape te fasala wa. Na ko coach no sam. Va pela le te fi no le man. E fu le bango media melsa. Ia se ei mai ai. No se pa tai tele lua ma no se va kana oite si va nel tao ni ma ne ta no fa so te lo vo ma ne ia lua fa so nei tao e alo te tununga a mala vale tunu ia fai ngo fi fo ile o nga wenga ia i vol te tununga ia o to masa ni fo ia fai tionga mala fonga
ia o to is tanga to lo o le te le to sacrifice tato la kapia me sa o to for board members se banga se vai no fio PlayStation o le te mana tuala o mo sa matu i tonga qualifier le ana 21 le matu malo i matu mataro Argentina sa ave sunga ya farma vanga le titi ma Vincent se le merecea matu ma ven matu media person sunga ya ovele tia ovele vai io si mo mariusi so vala ele tua aro winga la taro mari foi na mana e vai era tu stamo o tia fa sala ia o tia sa tu ele vai nga atole au a te mi fo tama wa ese fiso ia e tofu ma to man mo nga wa e mo nga fa ia o fo tama i po a na o tama ta pi o nga la taro le to sa mo va ga to no na wa kele ka usara o ave apoio ave vai no sabo o le no ese a kele ko via ave o ave le ai va vo pa wa le po la nga mai ai ma wa po ko mo Asi me sa o tia la sa ave ba re tai o nga tai o tia la sa tai entertainment committee a alu ma to phone po fa pe mai ia fuimon ia tia to vai ia o mai foi fazer la tusiva fazer as freit ia ninga mena e tai to entertainment committee fasa la fio ko sa tai tele se uma lo fio al PlayStation mo le ava no to monista no anga se tele lumana ia mai se foi tu langa penelta tu Lakapi Samoa ia manu to fai vara ia tu fai ngone vai yaso hasta aí soalo ia manu foi le tapo inga se sta to no le msi itato monsina mal tato mon Samoa i Cape Town ia alo fangia fa mo pulenga lua ia la tapo i se tato no lo to fai ia tal si ia man manuia ia le tam fainga wa sai nga malo se tato no ia manuia foi tapo inga se tato no u le fenga i mal nei vai tau lo wa tau tal si ia va ve ona mo wa tu nei sa vil ia ma mosto file musi tato no ia mai fo anga Joseph Paka o yo ke vai ko ngile breaking news le sa wa mai ga ka wa tano tu po o la e ka o assesse fo mai be o mo ye se ka ka ngale o so fa fo se ye suia tano tu po pele ai wa ku ya tano tu po pe o ka plistar fa bang yo fai valo fo presting tai so alo fa tai fo ya Samoa mana na fa fo anga nita yao manu ya tene ya so mo na la singa ma ngaluenga fo foina ya tai ya o taurunga Talanoaga pe si sila mai mo mai le tino ia nei vaenga ia sa fa mala ma tile le fionga le presidente ana mla ulu pali samiliota mai se foi le fionga ya se umanu le ofisi sili fo le tato Lakapi Samoa le o tu mai le foi nei vai tau